bana pele ka mokgwa ke one ga re tsena ka mo sekolong sa Nakgwadi re go bontsha baithuti ba bamphatho wa marematlou movie wa pupi eo ba e balago ya o iphihletseng baithuti ba kopane le ba Morole High School sekolong sa Nakgwadi Secondary School seo se leng mo Drikop mo e le gore go bontsha movie wa o iphihletseng wo mongwe wa bona e le go nna papa go ramaranka mo ga Jannese mo jane teacher wa ga mapotso a paleng le go la mano ka bone tisa le mabisi wa mapotso ka sebedise ya mo ga ya go go tsa go movie rena wa buka na la tla ga ya o iphihletseng jalo go lena bana ba sekolo go gopela gore o se ke ba ka wa tshaba go botšiša dipotšišo ngwana a kere o se ka tshaba go botšiša dipotšišo ke ena ka sebele ke ena le o bane o ingwadile ebile le kile ke mokgati e mogolo ka mo gare gana butlane ya re ba ingwadile o ikopanya le di-examen a kera kere halala o iphihletseng halala halala o iphihletseng halala halala o iphihletseng halala halala Nakgwadi halala halala Morole halala nna papa bona monanga mo ga Jannese mo jane teacher wa mapotso production ebile re tla go ba tshani wanda ke bona ba e le gore ba tsweletse kudu ebile ya o iphihletseng thata go thusa gore wa bona e thusile sefoka sa go ba kudu e kaone ka mo dikolo wa bena e ka matsogo a e bone tsa bona di fitlhe ke ba mea award ngwaga ona gora re ke nngwe ya dikolo e kaone kaone re rata go leboga matsapa a gago nako o itsereng re leboga le message o re o kgweditse mo thutong ekwe re kgone go kwešiša boteng kwa bogare kwa pukwe gore na bo sepela bang re kwešišitše gore na sa renke o reišitše ke eng di tša di dirilego re bone gore le ena o sepetse bophelo ba mohutamang go fitlha mo a fitlhileng gona re kwešišitše le tša dintša di-technique ga ba bangwe ba botšiša dipotšišo mofe a na mantši ra leboga re tlile go tšentše technique ka makweng ka gore ba bangwe ba ya le sekolong re ipšhile ka go bona maphumela tšhelete a re fofa ka go bona Benjamin a tletse ba nnete gore ngwane la ga re bone a se ngwana gagwe le leto le re bone a le sepetseng bala ka moithuti ke nna morutišigadi Mahlatši go tswa sekolong sa Nakgwadi re kole bose ka kudu le bana ba rena ba kgatlhegile ka kudu ka ge e le gore ba tlo ya go ngwala boitikišetšo jwa bona jwa ditlhatlhobo ba nwele moro ka bukane ya rena ya boitikišetšeng nna ke nna mme Mokaba ke nna morutiši yo mongwe wa bana ba grade 12 mo Nakgwadi High School ke phela ke na le bona re thabile kudu le kono ge re kgweditše tišere ba phoso ka re ke gale re monyaka a re tlišetša maredi le kono go tlile ena ka nama bana ba ka ba thabile kudu go ra gore le ngwago o tla go ge ke mmitša go tlo tla ena a ka se sa romela ba re pela e hlokile mosela ka baka la go romeletša hure